Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 496 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en die Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. Now, remember, mense, the original Quran is in Arabic and this is the Afrikaans for us to understand, right? Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In die naam van Allah, die barmhartige en die genadige. Hoofstuk nummer 53, die ster. Surah 53, An-Najm, the star. Afdeling 1, die hoogheid van die profeet. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. By die ster, wanneer dit sak, julle metgesel dwaal nie, en hy wyk ook nie af nie. Hy spreek ook nie sy eie begeertes na nie. Dit is niks anders nie as 'n geopenbaarde openbaring. Een sterk in mag het hom onderrig, die Heer van krag. Daarom het hy dan ook volmaaktheid bereik. En hy is in die hoogste punt van die horison. Hy het nader en nader gereik. En hy was maar 2 booggelengtes verwyder, of selfs nog nader. Daarom het hy aan sy dienaar bekend gemaak wat hy geopenbaar het. Die hart het nie vervals wat hy gesien het. He saw with his eie oë, he saw with his own eyes, guaranteed. Wil julle dan met hom argumenteer oor wat hy gesien het? He saw, he's the eyewitness, he saw with his own eyes. Nothing is false what he saw. That is a guarantee. Alles is die waarheid. Hy het hom sekerlik by 'n ander verskyning gesien, by die verste lotusboom. Daar naby is die tuin van verblyf. Toe dat wat bedek die lotusboom bedek het, by die Sidratul Muntaha, and beyond that, it was shrouded by mystery, whatever shrouded in an ethereal dimension, which there's no vocabulary to describe what he saw. Daar naby is die tuin van verblyf. Toe dit wat bedek die lotusboom bedekt het, it was shrouded by whatever shrouded it, is no vocabulary for it. Het die oog nie weggedraai nie, en ook nie die perke oorskry nie. Sekerlik, it is a guarantee, sekerlik het hy die grootste tekens van sy Heer gesien, met sy own elke oog. Dit is a guarantee, het dit gesien, alles gesien met sy eie oog, Het julle dan die afgodsbeelde Lat en Uzza in oorweging geneem? En 'n ander, die derde Manat, that means hier is al die valsgode, die idols, is die manlike wesens vir julle, en die vroulikes vir hom. Dit is inderdaad 'n onjuiste verdwelling. Dit is niks anders nie as name wat julle opnoem, julle en julle vaders. Allah het julle geen gesag daartoe verleen nie. Now, before we go on, this is just to show a guarantee that what the Prophet ﷺ saw, he saw with his own eyes, an absolute guarantee that there is not in here one God. God does not have mother, no father, no son, no daughter, no shareholders, nobody. When he came into that presence of the highest of the high, it was a one-to-one. There was no meeting of different gods. There wasn't
a boardroom full of gods there. So it's very important to understand this re-emphasis. La ilaha illallah. There is no God but Allah. There's one God, the Supreme Creator. He created the heavens, the earth. He created you. He created me. He created the atheists. He created the Christians. He created the Muslims. He created the Americans and the Russians and the Mexicans and the Africans and the Australians and the Canadians. He created everybody, and everybody is going to go return to Him, whether you believe in Him or not. That's irrespective. Your unbelief in God doesn't mean God does not exist. He exists. He does not need you. Everybody needs Him. He needs nobody. Né? It is out of His love and concern that He sent us the Quran, and He sent us as messengers, but now it's full stop. He's never going to send another book after the Quran, and He's never going to send another prophet after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dit is niks anders nie as name wat julle opnoem, julle en julle vaders. Allah het julle geen gesag daartoe verleen nie. Hulle volg slegs gesings na en wat hulle harte begeer, maar die leiding van die Heer het sekerlik na hulle gekom. Of sal die mens alles kry wat hy verlang? Nee, aan Allah behoort die hiernamaals en ook die huidige lewe. Lekker bly mense, join me in the next episode. Alhamdulillah. Ek net maak verskoning vir my voice. Ek voel nie lekker nie vir vandag, maar ons moet hierdie ding klaar maak, inshallah. Lekker bly. Alhamdulillah.